pori ne tia tatou wharere nei te ie po, iara na mai te tatou te wharere ai rutu i te iwi apro apina tatou, te mai te mo tumu profofa o ta tatou vea. Mai te whaarahia ina po nei rutu i ta tatou mō vea te whenua nei te urira ukio, mahana uhupara amata mua te ie nona, i pia horoa i te taatir a Ramaura. Te mo tamar I rave inohia I tumu protei o te iamuhia nei vai ti regadas I roto I tana whaanhor a horor a whaatia te iti ano te tauturu I te taatir a SOS Village I Papara. I te pēhope au tātātou e hafofa amai tātou I te prau o te tumu haari I te piti no te paimua nei e hap I hia I te whira atira nora ea te I te whauwha o te ie maahotu. Tramai no tātou maup o prau, ei irtir ara I tātou nei vea mai te whaarahia I rutu I te mō vea ina po nei, te whenua nei, te uri tā era ai o ukio, uri tauturu I te whea atoa, te mo tamar I huara o te uhi e raru ei te upuar a te ture, I te pepe nei waha amata, nā rawe uhupa e ono atoara, no te taatir a Ramaura I te haamatau ia ukio, o tā mere te ato e o ori ano te whau e hapapu mea tātou. Lucas, t'es bon. Oh, joli garçon. Ça, c'est un beau debout, ça. C'est très, très bien. Mai tōna nei au ap I au ikio, nā hea I tōturu I te whia I tupai roto I te ati. Piti mataiti te ap ira e te atir a audition I te whenua, Frani. Te Golden Retriever e te Labrador mo uri tanu mai te eino te ap ira. Whaar o mai te ratou, au at o ratou. Ce sont des chiens plutôt sociables, effectivement. Ce matin, on apprend les différents. Te pepe o hap I mātou te teimo whahepor at a e mai te whahepor a e te taamu, te tauhia mātou I tap e mai te hea ia haa marahu. I muri to e whahepor a e te tauhia I mātou e haa maururu iana narto I treu maru. Haa maururu iana mai te pau huiroa ona, nehen heat o tamatou e horo te teima a uri. Récompense qui va être la croquette. Te huipa au ikio, te tauturu ai te whia, te mutamar I hoara o te mawherahia, aorera rawe inohia, I roto I te utua whare. Ukio va être là et va avoir... E wainoa uki oi pihe I hoi te tamar ino te tamaru iana I rito I te ruar au te awar a. Nin he te tama e tap e iana, ti tauhia uki oi hare te tiripuna, nin he at o ona e tere te pū o te maumuta e Frani orera, te pū te Ramaura. de la page. Ti tauhia te mauti ai rawe I te huipa I piheiho I au ikio, I ia haap I meit e te mautao e wha huipahia no te ani, tra e tra huru o huipa I au ikio. Le chien, il va avoir un emploi du temps. Wa tāpura ena hia te taurawera a huipa ukio, ti tauhia I hei haua tui ho e mahana, ho e haavar aorera, ho e haruharur a reo. Te veira ho e haruharur a reo te hope a anu a tupa I te praut a te morawe huipa, rau a hia piti mahana. Te onoa oe veihohia o naho e he pitoma, no te tāmaru iana I muri mai. Whaatano hia te roar ao te hupa. Après de la quantité de travail. E iwat ata e whan oi te iha ap ip ir a, turut ata I whaat ahia no te whaar ir ai au ikio I roto I turatou nhor a. I te o muar au te av e atopa, e ha amata o ikio I tāna o hipai te pū te Ramaura, I te tiripuna no pap e te aua mutu e Frani. E te te ato atu muporo na tātou ua ma I tie tauturu I te taatir a SOS Village I Papara, taatir au tamatamar I hamani inohia, tonai oa vaiti rigadas, no tā ua tuha ara ua whaatupu o iei tāna whaanhor a tamaran, e horor a te I whaatia teiti, ni ei te roar ai toru mahana, tere no te o oti mai I te mo e tauturur ai te taatir ai Papara, Juliano tautut mo hapapur ani e te mo hohoa a hoa nui atuahiva. Tamaran te oa ia no te ief anhor ai wherurihia mai e vaiti. Pia hi te ia no te whenua nei te whauti e horo no te haati a teiti, ma te wharerei I te mau pūwhare haapir ai roto I te mau oire. Te wha, hani te tauturu, no te haa marmarmat ora I te mau huru hamani inor ai rawe hiarein e te mau tamari. Ua rawe au te mau pu e tau haap ip ir a, waha I me au ho e a e te mau roi o nei, e no reira wau I opu ai, e anho te I horor a haati a teiti, no te tauturu, te pu SOS Village. Me te trata mahine, mea te harinara ona chapira, trape whiruira tona I tauturu ai tatatu mo tamari, o nei, pramau, te hare ona whaatia teiti, pae mi te o no tamatamu mo tamari.
O puara te ief ari popo mai te hia te tātira SOS Village e i te mea hoi e o puara nenhe mau te ie ai tātou te amui teira au te mo oire no te arapu o te rehea manu i whai a muhunua wa a papu atoa i tā rātou turu. Timuri atoa tēnei te rehea manu, te amui nei tēnei pā oire nā papara haritu e papeno. Te turu atoa nei tēnei opuara tā vai iti e perektini mai e te ari alfa. Wa whaaru e waiti te oire no papara i te mahana toru i tupa e nei a tātou e haati o ia taiti no te ue a te ara hanere ahuru mamha kilometera horor a te ie tarena hia e pā mahana te maoro. Te aturine o ia e ap e tiuid a te riana no te mait e hua o tātou mo tamari. Si vous me voyez que vous voulez me donner 500 francs, 1000 francs ou même 100 francs, arrêtez-vous et j'accepte avec plaisir. Aurera te maa, te au. Te mau juju tātua. E roi mātou prio tātai anei, aurera te mau hautina te mo te mahine te māroa. Te papu eita te i opuara e manu ia mai te peu eita o tau e toro mai o torima. No rira, ia i te nuatu o tau ia veitini e te promu, horo atu te teim atu a moniti, hamana anua o tau te whāno te i opuara no te tauturur ai huai e te mautamar i roto i te pū SOS Village e no te aro atu ara i te parau no te mau hamani i nora e rawehi arain e te mautamar i. Haramai tātou i te orar a poritita, nā whia i te pāruru i a tātou i te orurer ahau, i ni eit mo rawe a natirara, mo i te mo pap eive a wapu haramai o te ave shomet, mero no te pupu a here a porinetia, i te whare ap ora arhei tōna hia ai e ani te aunui e haa mau i te ho e pū no te aro i te i mo huru rawe a ni eit parua i natirara. Wharomera tātou, tōna mo mana o te wiwihi atu e samtei naore, hurihia mai no tātou e tauhiti tau ni mamusan. I rawe tātou i tō e hi or a. E rawe tātou i tō e oe hi o, wheruni ami atu e mātou te mo te amana i te ahau no te whenua, i te maupara wira fof arua e tui raroa e. Ia whiwhi, te waira tā tātou maupara wira i reira in hen he hapta āpif a hawa i te uhipa. Te emhana, aita te maupara i putuhia i te whenua nei, te whenua maritera o rera i whrāni. Nā tātou, te maupara wira. Mai te peu te roto hua tātou i te porititau te amara a titauhia i tāpi amai te maupara wira e pāruru i a rātou. E hātura te prau o tātou mō peu urina mai te mahana mātamua no tiurei wa upanihia te whaahupar a o te mō mereti, te patia, te mō tēpu, whaahupahia i te urina. Waitia neira te ti a aur au tātou mō peu, te ieme te mō hapapur a, mai ruto mai ararahau maha asiaungi. Vau ahuru tawatini tane peu te numerahi e te mathiti, ho e tawatini pe 100 tane e mō peu hamanihia i te urina, i te mō mutu noni amat einoa. Nous sommes sur des îles où le foncier est extrêmement rare. Tei roto tātou i te mōmutu, aita e rhei te mō tāpu whenua no te huna te i rhei a mō peu. E inha aita at o tātou whanhor a pāpu no te titia mai tei te reira, tātou i tenei o tānoa e mai te peu e tāpu o i tātou i te wari whenua, aita i nenhif ahau e whaahupa i te i tāpu whenua. Ia whaauhia i te mō matheiti i mairi te i te hira te tei tawiri ai roto i te mō peu a te mō utua whare, ia harean a i te whare toa. Avant, on allait faire les courses, les mains dans les poches et en... Nā mua e ia hare tātou i te whare toa e ho i te pāhop e horoahia mai te mō wait a tau i a urina. I te ienei nā te mohuani hoi af ai mai tā rātou pūte e ua mātou rua te mohuani i te iemhana. Te tei at o ia rawe anu te whaore te whaahui pai te urina e te aru e rawe i te mō tau of a hupahia te mō materia mā no te aru te marewa, te iera e iha e hape te veira te mō tau iha a parohia mā e urinara te roto. C'est que pouvoir utiliser des gobelets ou des gobelets. Te veira we te hei man ora i whaahupai te mohapai nei whaatura nei te arutei marewa e inha e urina tō roto. Te rā te wahi e tāwhiwhiri i te tātei mua i te whaahupa mai te a i te ie ture api. I te pēra o te mote i te hamani nei te motuhi a urina te whaitira te i te awhatere i tō naman au pia. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. On va autoriser l'importation. I te imhana aita e rau e papu no mātou te eur eif ar i a hapono hia te mof ar i no rāpai mai, ar e ara mātou te ie hamani nei o nei e opani hia mātou. O mātou te pau i muri mai, e ere no ara mātou te rata ue hap ea nei, te mot ata i tai e te atoa, nā hea i a rātou ananhei.
I te mathiti piti tawatini piti ahuru maono e opani hia i te operer a te moveir a maa urina i te mathiti piti tawatini piti ahuru mahitu te maupu ahu urina maahotu e maatupu ya ore te reira ia whaaturahia e riro te mawhatu te whaautu ahia ho e milioni pa 100 tawatini frani e te atu i te ahuru ma piti milioni frani mei te pau te tamau noa te ie hupa. Ei po oira i tā tātou nei te tei a ai nā tātou no te i po whahiti mai nā tātou te prau o Christopher Wong e tauri ari a te i o te tata i nei te mau waa, te mau irif ahe e te veiatura e mau i te i o tāna i apo mai nā muri tōna paparu au ia aso i tāne te i mai tōna prau tatarahia me no tātou Juliano tautoni e te mohoa a Desire te i wao. Ahuru maho e noa matahiti tō Christopher, hamatar ai ohipana e hoi tōna paparu au, o ia hoi o asui. Tāta matau hia te i rutu i te ohipa tareiv a, i te i mahana, te tā maunuaro Christopher e wha ohipa i te i apohia mai eana, naruto i te tata i te waa e te veiatura. Ouais, je reçois beaucoup de demandes de réparation. Mea rei te tata i niu mai au no te tata i tō rātou pā. Te huruat o te ho au te pā. E whaaro o wau, e re rei te mea pāpū. Te vera te wheha mani pā, e he o rato i te pā, e i te rai tatai. E pihia mai au. Mea o awaroa nā ue whaura whahu tō rato pā. Ça me fait un plaisir de redonner vie à le pirogue. I te roar au te matahiti, reheiti mo uhipai apohia mai Christopher, norto mai i tōna paparu au. Le savoir qui m'a transmis aujourd'hui, c'est le travail bien fait. Hein. J'aime le travail bien fait. La précision sur... Te i te o tāna i veihio mai, o ia hoi, te rawai mai te ai te ohipa. I te mohuru materia i whaohipa hia no te pā, e te hoe atoa. E ere hoa huru hoho a hoe. Te huru no te trei ai te whahingi rā. No te mea, e varua to te pā, e to te mohoe. Tā uie o awarai apora amai te ki moha api rā. Donc c'est ça en fait qui m'a transmis et je suis fier d'avoir ces qualités-là. Waha matau Christopher tia mini te iev ala te tōna paparu au arawet hei mataiti te nei wa a te ore ioti i te ramhana ua mana o iei whau tiroa e te opu arai whanhoi te hoe tatau a hoer a late. Donc j'ai commencé à bosser dessus et l'idée m'est venue justement en voyant cette pirogue, cette belle pirogue qui a dormi très très longtemps. d'organiser. Waha matawau i ohipai e te iev anen he mau te tautonoa e rawet hei mataiti. E ua wha mai te manao, e whaatuput hoe hoe a hamani hi te rāau, e mea rei te tata te turu mai te umanao. J'ai eu beaucoup de retours positifs. E ua tape a mai au te turu huru no atete, imi rāwo i mō rāwea, e whaora whahu te iewa. C'est parti, l'édition commence, va être le 30 août. Donc là, actuellement, j'essaie de la réparer, la rafistoler, la redonner vie. Hein. Te teitap o haua tui te mai teita Christopher i tap e mai norto mai tōna paparu au o i hui hamani te hoe alate ia whanau nua tu te hoe opu wheti i te hoe ai utamahine. E mai te peo ai tata o tō e uhipa anan hei pō e mhana mā ai te pō no te teimi mata muaroa e whaan o to i te taurua o te whea tautau i te piha te atarahei o te whare tauhiti nui whaanhor a te i o te ipihia te moe te papu wa te tinoroa mai te te mo e whan a tautau nā te whenua mari te mai te tua ahoara no Las Vegas wa whaar o ena paha o to te i ua o Xavier Mortimer, Jan Frisch o reia o Nuncias Corno no reira wainene rato no te whaan anter ai a o tō i te ie a hopea he petonga. Tere roa tātou i reia te no te piti au te teime, hafof ahia te tumu haari i te piti no te pai mua nei. Whanhor a te i o te tupu i te tanur uru haari e vei nei whaaroa, te wha, haapi e hafof a te haari e tōna mo meit ei. Meita Jessica Duse e hapapu mai a tātou. I muri mei te whaanhor a mata mua i te matahitito pa e nei te whaatupo nei o te hoti tarua i te pitir au te mahana no te tumuha ari i te i herer a iroto i te whaapu whaatupur a tumuha ari a te awhata whaapu e tupu ai wahi mue i te awhanof arua. La plupart des gens... Rei te tata ai te i te e whaatupur a tumuha ari to unei whaapu fofa no te hamet e i te uruha ari mei te i te hiei tua mutuma. I te i herer a en utua te i whaanhor a
toru ohuru maho e mau peho whaananater a te tapurahia, rauti hia mai e te mau te te whaahipa nei te whau whaanor mai te tumuha ari. Te maa, te rima i, te whaapu, rei te tumu prau e tua tapapahia, e te atoa mai te teimau te te not heiti mai. On a la participation des précurseurs du mitihu. E amui atoa mai te utua whare mata muarua i hamani te mitihue. E te atoa mai te hinuha ari no tahiti ti ahia mai e te gap, te maa Niushak e mai te peue e ti ahia, e te roa mai o te hau no te roche. Tri-roche! On a plein de belles surprises. Tito manhini atoa hia te mopiahi no te whaahani te uia api ai te tumu prau, whaanhor a te turupa puhia e te whaatrer a no te whaapu e te pia rautea no te whenua nei. Traheni ato ai te tumpro tato i taa e rua ai, whae ano maini e tatato awhatati ata, rotom ate mei ti tatato vi anartui te reo frani, rauti hia me te rea e Sophie Gebel, anan hepo, na hei manu tei e whaanho mai tatato mo vi ahope a hepetoma. Mai peo te tama ara o toho mai, a mai te ta auto na tama ara, wharerea tatoa pomonire, te arohai arhei, parhei e iorana. E haapururu hia te iwi a, ini a i te tahua natirara a Tino TV.